Odložiti u spremište za skupljanje pjesmu ekološka. Glazbeni spot broj 3. Drugoga razloga, nećemo dijeliti kazetom, ja se malo igram i više sam ovako tu sa strane promatram kako ova emisija lijepo teče, pa ću ja na kraju imati svojih onako 5 minuta, ali kazetice ne dijelimo danas. Dobro, ništa, onda primite lijepo. Gdje se meni sakrio Stil Brezovica? Stil Brezovica, Stil Brezovica, gdje mi se sakrila? Aha, Tim pekarne Stil iz Brezovice. Dobro, evo, to ćemo staviti ovdje. Važno je znati što mi radimo, a vi radite zaista, vaše vrijedne ruke i mudre glavice mogu, žele i znaju puno toga, ali je i dobro znati kakve sve karakteristike mora imati obuća koja je lice napravljene su od prirodnih materijala, da stopalo diše, anatomski uložen. Ne zaboravite. Jasna, Dorijane, pa zaboravili smo na slatki paket koji će dobiti netko od naših gledatelja. Joj, pa Ne. ne. Pa onda sad znaš šta, Dorijane? Utješnu nagradu, odnosno poklon Bambija. Da, hvala vam najljepše. Mineja, ti si sad završila, molim te, sad idemo malo porazgovarati. Pa daj, dobro, može, evo ga. Ne nudi mi drugo ja, ne trebam te s lica dva.